ariko kumubwira niyo directire ngo shut up bigarukira ku munwa nkareba ukundi mbihindura kuba ntabwo numva umuntu nkanjye kuntu mpagarara hejuru akantunga gatoki ideologically by religion by birth I don't come from that world where you can come and tell me ntihazagira umuntu n'umwe ubakanga, ntihazagira umuntu n'umwe ubatera ubwoba. Aba bantu bose bahora bambwira yuko cyangwa aba perezida bambwira yuko bazataka u Rwanda, bazakomeza babivugishe umunwa kandi babivugishe yombi, ariko ntibazigera babishyira mu bikorwa, kuko bazi ko u Rwanda ni igihugu gikomeye cyane, ni igihugu ushobora kwataka kikarwana kugera ku munota wa nyuma, ntabwo gishobora kumanika ukuboko. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko agerageza kubabwira shut up, akareba uburyo abinyuzamo ariko bikaguma mu munwa gusa, ariko we akabishyira mu bikorwa. Murabizi ko Perezida Paul Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda, icyo avuze agishyira mu bikorwa. Ni mu gihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamushinza ko M23 ari ingabo ziwe ziri muri Kongo, ariko abihakana yivuye inyuma. M23 avuga yuko ari ingabo za Kongo cyangwa n'ubundi ari abaturage ba Kongo bashatse kurwanira uburenganzira bwabo. Ntago we rero ibingibi abirimo, ndetse bakamushinza yuko abahereza ibyo kurya ndetse n'intwaro. Perezida Paul Kagame abihakana yivuye inyuma, avuga yuko yitandukanyije n'abaperezida bakomeje kumushyiraho igitutu, bavuga yuko ngo M23 ngo ari ingabo cyangwa ari ingabo z'u Rwanda ziherereye muri Kongo zigerageje guhirika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Abihakana yivuye inyuma, avuga yuko ibingibi atari byo, dore ko inama bagiriye Washington DC yari yahuje perezida wa Kongo na perezida w'u Rwanda ubwo basinyaga amasezerano y'amahoro, bagafungura imipaka ikajya igenderana magingo anga itarigira ishyirwa mu bikorwa. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko we amasezerano kuyashyira mu bikorwa nta kibazo, ahubwo ikibazo ni Felix Antoine Tshisekedi ntago abashaka yuko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa, kuko akanya n'akanya Felix Antoine Tshisekedi ahora avuga yuko azataka u Rwanda, ariko ndetse Perezida Paul Kagame akavuga yuko ari tayari niyataka u Rwanda azaba ashoje intambara, bivuze ngo igihugu kizahita gitangira kurwana n'ikindi gihugu. Ariko bino Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntago ashaka intambara, abashaka ngo mwumvikane, mureke gukomeza mucyocyorana, mukomeze kugira mugirana amakimbirane, ariko bo nibabyemera. Nibwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusabye gukura umutekano wiwe uri ku mupaka cyangwa umutekano afite mu burasirazuba bwa Kongo. Ndavuga ni ingabo, intwaro zikomeye cyane kandi za kirembuzi yajyanye ku mupaka mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo. Avuga yuko atazigira ubwo burinzi abukura, ahubwo uburinzi azabwongera kugira ngo umwanzi namwatake azahite amwivuna. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko ahubwo uzagerageza kwataka u Rwanda cyangwa gushoza intambara ku Rwanda ndetse azamwivuna yivuye inyuma. Ndetse nimubone biri kubera mu Burusiya ndetse na Iran, intambara iri guhuza Iran n'Uburusiya, ndetse intambara ziri kubera hariya, umuntu uzibeshya agahagurutsa urugamba hano mu Rwanda, ndetse bivuze ngo azaba agiye kwatsa undi muriro, bivuze ngo n'undi muriro azaba agiye kwatsa kandi kuwuzimya bizahagorana. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko nta muntu n'umwe ushobora kumuhagarara hejuru ngo amubwire icyo gukora, kuko we icyo gukora ubwe arakizi, bityo rero agomba gukora igikwiye akagikora mu gihe cya nyacyo. Bityo Perezida w'u Rwanda yabwiye abaturage b'u Rwanda ko bagomba kugira amahoro atuje asesuye, akomeza kubizeza yuko igihugu cyacu cy'u Rwanda kizagumana umutekano ndetse urambye kandi usesuye. Asaba abaturage guhinga, bagakora, bakarya, bakishimisha, bumve yuko nta kibazo na kimwe kiri mu Rwanda, nta muntu n'umwe ushobora kubataka kubera ko haba hari ingabo zishinzwe kuducungira umutekano. Perezida Paul Kagame avuga ko rero umwanzi hazava azamwivuna. Ibyo tubyihoreye by'umutekano w'u Rwanda, twebwe ahubwo dukore, dushake ejo hacu hazaza heza, dukore tubone amafaranga, twiteze imbere, imiryango yacu twiteze imbere, ibijyanye n'umutekano w'igihugu we no wiwe n'ubundi nk'uko yiyemeje cyangwa yarahiye ko azarinda u Rwanda n'ubusugire bw'u Rwanda, n'ubundi we inshingano ze ziracyakomeje. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko we afite imbaraga zikomeye cyane, n'imbaraga ajyanye abasirikare biwe Mozambique, Cabo Delgado, bagahangana n'ibyihebe bakabyambura hano hantu Cabo Delgado, mwa kano gace Cabo Delgado kugeza amagingo ngaya ingabo z'u Rwanda nizo ziri kuhakontorora. Bivuze ngo imitwe yari hari
yari yarashimuse kano gace yaragafashe karambuwe ubu ibyihebe byarugiye biragenda magingo angare Cabo Delgado ingabo z'u Rwanda nizo ziyirinze kandi zinarinda abaturage bahaba impande n'impande. Bityo rero perezida w'u Rwanda avuga yuko nimba ashobora gufasha ibindi bihugu bitandukanye kwifasha ubwe ntago byamunanira, nimba agerageza agatanga umusada ntago byamunanira. Aya makuru rero nk'abanyarwanda nari nayabageneye kugira ngo muyumve mumenye ibiri kubera mu bihugu by'abaturanyi byacu. Reka nongere mbabwire ku bijyanye n'umuturanyi wacu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo avuga yuko azataka u Rwanda. Reka mbanze mbibabwireho namwe, murabizi ko hamaze iminsi mwumva ngo ububiko bw'intwaro hazagiye ziturika, ngo ibirindiro byaturitse, ngano hari abitse intwaro haturitse mu Burundi. Ngira ngo aya makuru mumaze iminsi muyumva. Umuntu bwiwe igihugu kiwe kirimo kiriyangiza cyangwa igihugu cye kirimo kirakoranamo ibisasu birimo biraturika umunsi ku munsi, ubwo bari kwitwika igihugu cyabo cyuzuyemo abagambanyi bashaka no guhirika ubutegetsi bwe. Urumva uwo muntu afite imbaraga zo kuzatera u Rwanda, n'intwaro yari afite zirimo zirashya. Urumva umuntu afite ubushobozi bwo gutera u Rwanda, cyangwa ahubwo ni ukubivugisha yombi, ni ukubivugisha umunwa. Mutesi Kovia yabivuzeho, yavuga yuko rero uyu muperezida nawe ari muri ba bandi bavuga ibintu bibajemo bagapfa kuvuga gusa. Avuga yuko abangaba bahora barabyuka mu gitondo bakicara kumeza kuvuga ngo bazatera u Rwanda, ntago bazi igihugu bashaka guhangana nacyo ngo gifite izihe mbaraga. Iki gihugu ubundi kirwana gute? Iki gihugu kirwana kugera ku munota wa nyuma. Tuba dufite abasirikare batojwe bagomba kurwanira igihugu paka n'ubuzima bwabo babusize, ariko igihugu kikagomeza kimeze neza fresh. Bivuze ngo muryame musinzire mwebwe, umutekano w'u Rwanda ni wose. Bivuze ngo rero ikintu mbijeje magingo aya ngaya, aya niyo makuru aba ari kuvurwa impande n'impande. Nafashe umwanzuro wo kuzajya mbanyuriramo nkababwira, deko gukomeza mbakorera amakuru amwe namwe nimumenye ibiri kubera mu bihugu by'abaturanyi, mu bihugu byacu cyangwa mu gihugu cyacu bijyanye n'intambara. Ese u Rwanda ruravugwaho iki? Ese u Rwanda ni ibihe bihugu biri kuruhumeka? Ibi byose nzajya mbibabwira, mbibagezeho gatanu kuri kagenzi kako. Ariko nimba utarakora subscribe kuno muyoboro, nyaboneka ibuka ukore subscribe, ufungure inzogera uzajya umenya byinshi dukora. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ni bwo bwa mbere gize kuno muyoboro, kora subscribe ufungure inzogera.